kinzanye hano ni urupfu rwa Karasira. Mbimenye nonaha ngeze mu rugo, namwe ndabona ko mwabimenye, ndetse n'abamwishe bari hano kandi bo babaye abambere uko mubivuze, uko mubitekereza, uko mubishaka. Kongera mbibutse ijambo rimwe ngo ni muri butumare kandi muri bunaduhagarike. Urupfu rwa Karasira rugomeje kuvugisha abatari bakenya bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda kuba aribwo bwamwivuganye. Badi Drama na Jarake Habyarimana barashinja ubutegetsi bw'u Rwanda kugira uruhare mu yishwa rya Karasira, nubwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwo nta kintu rubivugaho. Sabo ngabo gusa, benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bari kwifashisha uru rupfu nk'iturufu bari bukoresha. Uko byakomeje kugenda byandikwa n'ibinyamakuru byinshi cyane bitandukanye, bari kuvuga yuko uyu Karasira yishwe n'ingano nyinshi y'ibinini. Uyu mugabo utarashatse cyangwa ngo abyare, bivugwa ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe, dore yuko igifungo cye yarakirangije, yari ari mu bitaro. Yakunze kugaragara mu biganiro avuga amagambo akakaye yuzuyemo ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda. Karasira mbere yuko ajyanwa mu bitaro yigishaga muri kaminuza, ariko bivugwa yuko akinigisha yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Mu biganiro yagiye akora yakunze kuvuga ko ababyeyi be bishwe n'inkotanyi. Uyu mugabo akaba yaritabye Imana nyuma y'uko ibitaro bitangaje yuko bigiye kumurekura, bikaba byaravuzwe ko aribwo yahisemo ibyo binini. Mu biganiro yagiye akora byagaragaye yuko ashobora kuba afite agahinda gakabije yatewe n'urupfu rw'ababyeyi be. Iki ngiki akaba ari kimwe mu biganiro yakoze ataritaba Imana. Uvuga ngo inkotanyi zatwiciye abantu batatu, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo na wa mwana wishwe na Katyusha babaye bane. Nkuko mubyiyumviye namwe, ntiyigeze asiba gushinja ubutegetsi bw'u Rwanda kumwicira ababyeyi, nubwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwo nta kintu bwigeze bubivugaho. Uyu Karasira avuga ko nyuma y'uko ababyeyi be bamaze kwicwa n'inkotanyi, yasigaye yita ku mwana muto w'iwabo wari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Urupfu rwe rukaba ruri mu bintu bigomeje guteza impaka mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo atariho honyine, dore yuko n'ibinyamakuru byo hanze byabyanditseho. Benshi bagomeje kugenda bagaragaza yuko ubutegetsi bw'u Rwanda aribwo bushobora kuba bwamwikishije, dore yuko atavugaga rumwe nabwo. Gusa igikomeje gutangaza benshi ni uko ubutegetsi bw'u Rwanda nta kintu namba bwigeze bubivugaho, nubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari gushinja u Rwanda kuba rwishe Karasira. Yakunze kumvikana avuga ko ahozwaho ijisho n'ubutegetsi bw'u Rwanda kandi ko nta cyangombwa nka viza yemerewe. Si ibyo gusa yavuze, ahubwo yanavuze yuko nta bwoko na bumwe abogamiyeho kuko ngo yahemukiwe ku mpande zombi. Uyu Karasira akaba yaragaragaje ko impamvu yatumye atabyara ari uko adashaka yuko umwana we azabaho mu buzima nk'ubwo yabaye. Akomeza avuga yuko abayeho nabi kurusha umuturage wo muri Iran, bitewe n'abamuhemukiye badashaka yuko bijya hanze. Ngiye atagira mushiki we wabaga mu gisirikare n'inzu baba barayibambuye, kuko ari we wamufashije gusohoka muri iki kibazo. Ibiganiro yakoraga byari byuzuyemo kunenga politike y'u Rwanda, dore yuko aribyo yakundaga kuvugaho. Yavuze yuko ahora yimuka bitewe n'ababa bashaka kumwivugana. Karasira akaba yaragaragaje yuko iwabo bari abatutsi kandi yuko nta maraso na make bigeze bakaraba. Kandi reka nkwibutse gukanda subscribe nimba aribwo ukigera k'uyu murongo mugari ukugezaho ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ikindi kandi wamenya kuri Karasira ni uko yavuze yuko mu muryango w'iwabo yasigaranye n'umwana mutoya bavukanaga wari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Iyi nkuru igomeje gutuma benshi bacika ururondogoro, reka mbe nyicumbikiye aha kandi wibuke gukanda subscribe, dore yuko iyi nkuru iri mu nkuru zigomeje kugenda zivugwa ku isi hose ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, atari mu Rwanda gusa, ariko mu Rwanda niho iri kuvugwa cyane. Ndagushimiye cyane, ibuka gukanda subscribe kandi iyo wakanze subscribe nimba urakanze kuri notification kugira ngo tucyaploadinga video yari yose igiti kugeraho gatanu ku kandi, dore yuko iyi ari chaîne y'abasirimu kandi ishyirwaho ibintu bisirimutse cyane, amakuru menshi cyane yizewe ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane byakugirira umumaro. Nge wumvaga ni Emeteo. Ndagukunda cyane wowe wumvisha ino video ukaba ugeze ku iherezo ryayo. Imana iguha umugisha, ibiganiro byacu nakagaruka cyane. Wakoze cyane, Imana iguha umugisha.